Dobar dan i od mene i prije svega želim svima se zahvalim u ime tima Digitalnog forenzičkog centra što ste izdvojili vrijeme i što danas prisustvujete ovom okruglom stolu. Studija je prilično, kao što ste imali vjerojatno priliku brzo da pročitate, je obimna i detaljna, ali ja ću se truditi da budem efikasan u prezentaciji da bi imali više vremena za eventualna pitanja, komentare i naravno kasnije diskusiju. Studija neraskidive veze geopolitička strategija je na neki način logički nastavak našeg pređašnjeg rada, odnosno naše prethodne studije koja je tretirala hibridne aktivnosti Rusije u Crnoj Gori. Razlog za to je vrlo jednostavan. Srbija je ključni posrednik ruskog utjecaja u regionu i utjecaj obje zemlje u većini slučajeva se poklapaju. Kao što sam već kazao, studija je prilično detaljna i mi smo mapirali ključne kanale za širenje utjecaja u Crnoj Gori, a to su prvenstveno političke organizacije i pojedinci i iz Crne Gore i iz Srbije, vjerske organizacije, krajnje desničarske grupe, mediji i kulturno-obrazovne institucije. Također, koristeći koncept Overtonovog prozora, pokušali smo da jasnije prikažemo sliku koji su efekti srpskog utjecaja u Crnoj Gori. Na kraju, iako je u studiji su brojni primjeri utjecaja Srbije u našoj zemlji, posebnu pažnju smo posvetili nedavno održanom popisu u Crnoj Gori. Prije nego počnem sa konkretnim detaljima iz studije, želim dodatno da pojasnim šta je Overtonov prozor. Overtonov prozor je izraz kojim se opisuje raspon ideja, prije svega društveno-političkih, koje javnost drži prihvatljivim za debatu. Širenje Overtonovog prozora predstavlja koncept koji opisuje proces usađivanja prethodno nezamislivih društvenih i političkih ideja u svijest jednog društva. One na taj način prelaze put od radikalnih i potpuno neprihvatljivih do prihvatljivih za debatu. U posljednjem koraku ove društveno-političke ideje postaju društvene norme, uredbe ili zakone. Studije koju danas predstavljamo upravo pokazuje na koji način srpski proksiji u Crnoj Gori u kontinuitetu šire Overtonov prozor. Kada je u pitanju mreže utjecaja Srbije, osnova za kontinuirano njeno miješanje u unutrašnje prilike u Crnoj Gori predstavljaju zvanične strategije Republike Srbije. To su deklaracije o proglašenju odnosa između otadžbine i rasejanja, koja je predstavljena kao odnosom najvećeg državnog i nacionalnog interesa, a usvojena 2006. godine. Zatim, strategija o očuvanju i jačanju odnosa matične države i dijaspore i matične države Srba u regionu, koja je usvojena 2011. godine, i strategija nacionalne bezbjednosti Srbije iz 2019. godine. Vrlo je indikativno da je Rusija usvojila također slične ili gotovo identične strategije i deklaracije koje služe kao podloga za djelovanje u njenom bliskom susjedstvu. Miješanje Srbije posebno je vidljivo tokom važnih društveno-političkih događaja poput izbornih procesa, ali i tokom, kao što sam već kazao, tokom popisa. Indikativan primjer su lokalni izbori u Nikšiću kada smo imali predstavnike vladajuće stranke iz Srbije koji su direktno učestvovali u popisnoj kampanji u Crnoj Gori. Kada su u pitanju srpski proksiji u Crnoj Gori, njihovo djelovanje uglavnom se zasniva na praćenju agende vladajućih struktura iz Srbije i time se Beograd i Srbija predstavljaju prvenstveno kao matica svih Srba u regionu. Njihov zadatak je vrlo jednostavan i upravo to pokazuje Overtonov prozor slikovito širenjem koncepta ideje stvaranja srpskog sveta. I mislim da smo imali priliku da čujemo nedavno predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je u crnogorskom parlamentu kazao da je stvaranje srpskog sveta fantastična ideja. Imali smo i jednog od predstavnika srpskih stranaka u Crnoj Gori koji je u najgledanijoj emisiji, jednoj od najgledanijih emisija na crnogorskoj televiziji, otišao i korak dalje i kazao da svi oni koji se protive ideji stvaranja srpskog sveta u suštini su zaštitnici organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Imali smo slučaj gdje crnogorski državnici odlaze u srpski parlament i podnose izvještaj srpskim parlamentarcima u odnosu na to koliko su doprinijeli širenju, odnosno stvaranju srpskog sveta u Crnoj Gori. Zatim imamo i proslavu Dana državnosti Republike Srbije u Pljevljima, za kojeg smo čuli poruku da je Crna Gora srpska država.
U kabinetu predsjednika parlamenta Crne Gore imamo narodnu zastavu Srbije. I sve vidite kako se pomjerilo, to su sve bile radikalne, nezamislive ideje, ali koje su postepeno postale ili popularne ili opšte prihvaćene u Crnoj Gori i jedan od razloga zašto smo ovu studiju toliko detaljno obradili, upravo da pokažemo taj proces. Revitalizacijom Srpske pravoslavne crkve krajem 80. godina prošlog vijeka ta organizacija je stekla istaknutu ulogu u društveno-političkom životu srpskog društva. I Srpska pravoslavna crkva predstavlja ključni instrument srpske države za direktno miješanje u unutrašnje stvari susjednih zemalja. Srpska pravoslavna crkva je ključni instrument iz razloga što se njena jurisdikcija proteže izvan srpskih državnih granica. Također, poistovjećivanje religije i nacije, odnosno izjednačavanje srpstva i pravoslavlja, je vrlo pogodna okolnost za ostvarivanje interesa srpskog režima u regionu. Posebno ako imamo u vidu činjenicu da je odnos crkve i države uređen na način da država ima jači utjecaj na Srpsku pravoslavnu crkvu nego obrnuto. Vrijednosti koje Srpska pravoslavna crkva promoviše u Crnoj Gori obilježene su kolektivizmom, antizapadnjaštvom, ksenofobijom kao izrazitom netrpeljivošću prema manjinskim, društvenim i etničkim grupama. Interesantno je da se Srpska pravoslavna crkva u suštini suprotstava svemu što dolazi iz kulturno-civilizacijskog kruga Zapada, što je, mislim, slikovito objašnjeno i kroz medij, odnosno dnevni list Srpske patrijaršije koji glasi Srbiju u Europu da, Europu u Srbe ne daj Bože. Djelovanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zasniva se na istorijskom revizionizmu i negacionizmu, a osim negiranja crnogorskog zasebnog identiteta, SPC direktno unižava antifašističko nasljeđe Crne Gore. Istovremeno, Srpska pravoslavna crkva se protivi euroatlantskim integracijama, što je bilo posebno vidljivo tokom procesa pridruživanja Crne Gore NATO alijansi. Srbija na identičan način koristi Srpsku pravoslavnu crkvu kao što Rusija koristi i Rusku pravoslavnu crkvu. I to je jasna paralela koju smo izvukli u ovoj studiji. Interesantan segment koji smo obradili u studiji jeste odnos koji centrala, odnosno Beogradska patrijaršija, ima prema svom ogranku u Crnoj Gori nakon smrti mitropolita Amfilohije. Mitropolit Amfilohije zbog svog enormnog utjecaja ne samo u Crnoj Gori i u regionu, već u kompletnom pravoslavnom stanovništvu, imao je veliku dozu nezavisnosti u svom radu i njegovi stavovi često su se razlikovali od stavova Beogradske patrijaršije, a to je posebno u slučaju njegovog odnosa prema trenutnim vlastima u Srbiji. Međutim, nakon njegove smrti imali smo ukidanje episkopskog savjeta u Crnoj Gori, imali smo ukidanje grupnog imena za sve eparhije u Crnoj Gori koje je glasio Pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Također mitropolitu Joannikiju su ukinute titule koje je Amfilohije imao i to je jasan pokazatelj da Beograd ne želi da dopusti da bilo koji vid autonomije u Crnoj Gori, čak i kada su u pitanju prosrpske organizacije. Također, važno je istaći da Srpska pravoslavna crkva pruža ideološku matricu djelovanja za krajnje desničarske grupe, prosrpske krajnje desničarske grupe u Crnoj Gori, kao što su Bratstvo Stupovi, Zavjetnici Tvrdoš, Miholjski zbor. Međutim, ono istu stvar pruža i proruskim krajnje desničarskim grupama koji imaju svoje ogranke u Crnoj Gori, poput Noćnih Vukova i Kozačke armije. Mediji također imaju važnu ulogu i važan su kanal djelovanja utjecaja Srbije, ali i utjecaja Rusije u Crnoj Gori. Savremeni mediji imaju mogućnost oblikovanja javnog mnijenja u društvenu svijest, ali i na stavove i emocije građana, njihovo ponašanje, a i smatramo da su možda i najodgovorniji za ovako izraženu polarizaciju u crnogorskom društvu. Srbija koristi različite medije i online platforme koje se koriste za hibridne kampanje u cilju destabilizacije i narušavanja demokratskih procesa u Crnoj Gori.
Srbija ima značajan upliv kroz vlasništvo medija u Crnoj Gori. Prvenstveno mi imamo 4 komercijalne televizije sa nacionalnom pokrivenošću koje su u većinskom ili u kompletnom vlasništvu srpskog kapitala. Od ta 4 medija, 2 televizije se posebno ističu, TV Adar i TV Prva, koje smo u studiji prepoznali kao mediji koji šire srpsku nacionalističku propagandu. Također, ne treba zanemariti i utjecaj medija iz Srbije koji su pod kontrolom režima u Beogradu. Prvenstveno tu smo istakli tabloide, ali i pojedine televizije. Monitoring digitalnog forenzičkog centra koji smo sproveli u prethodne 4 godine pokazao je da 5 najčitanijih tabloida iz Srbije u Crnoj Gori su objavili preko 40.000 članaka koji direktno targetiraju našu zemlju. Većina tih članaka je bilo upitnog kvaliteta ili su sadržali neki vid manipulacije informacijama. Također, Srbija ima i razvijenu propagandnu mrežu u Crnoj Gori. Najistaknutiji medij u toj mreži jeste neregistrovani portal In4S ili Inforce, koji u svom djelovanju obiluje govorom mržnje i konstantnim dezinformacijama. Također u studiji smo obradili i djelovanje osnivača tih medija, Gojka Rajčevića i Vladimira Božovića, trenutnog rektora Univerziteta Crne Gore. Također važna stavka koju smo istakli u studiji jeste da su upravo ti propagandni mediji nakon promjene vlasti u Crnoj Gori 2020. godine dobijali sredstva za sponzorstva od strane kompanija koja su u većinskom vlasništvu države. Ono što smo također istakli u ovoj studiji jeste fokus srpskih proksija koji u posljednje vrijeme posebno drže na kulturno-obrazovni sektor. Jedan od indikativnih primjera jeste smjena preko 160 direktora javnih obrazovnih ustanova, nezakonitih smjena direktora javnih obrazovnih ustanova u samo jednom danu, a sve u cilju postavljanja novih kadrova koji su ideološki bliski novim vlastima, a vidjeli smo da su ti kadrovi često neprimjereni za te pozicije iz razloga što negiraju crnogorski identitet, šire govor mržnje prema drugim vjerskim i nacionalnim grupacijama, ali i prema seksualnim manjinama. Također, uočljiv je i kontinuirani obračun novih vlasti sa Fakultetom za crnogorski jezik i književnost, a dok se novčana sredstva uskraćuju FCK-u, izvršna vlast je nezakonito dodjeljivala ogromne svote novca za finansiranje vjerskih pravoslavnih gimnazija. Uočljivo je da se u društvu sve snažnije gura ideja uvođenja vjeronauke u javne obrazovne ustanove, a to je ukazano i kroz član 16 temeljnog ugovora koji je crnogorska vlada potpisala sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Kao najočigledniji primjer malignog utjecaja i direktnog miješanja u unutrašnje prilike Crne Gore uzeli smo nedavno održan popis. Tokom popisne kampanje svjedočili smo snažnoj propagandi koja je dolazila kroz sve kanale koje sam upravo pomenuo kroz prezentaciju. Posebno su se isticali politički predstavnici iz Srbije. Oni nisu krili da je popis u Crnoj Gori od ključnog značaja. Čak i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao u toj kampanji i on je kazao, na primjer, prije parlamentarnih izbora 2020. godine da popis u Crnoj Gori je od većeg značaja od tih izbora. Također, ova kampanja je pokazala da je očigledan cilj Beograda i srpskih proksija u Crnoj Gori da promjena građanskog uređenja Crne Gore i kreiranje države nacije. U tom kontekstu predsjednik Srbije je u nekoliko navrata spominjao makedonski model, odnosno ustavno uređenje Sjeverne Makedonije. Kampanja iz Srbije zasnivala se na nuđenju benefita poput besplatnog liječenja, besplatnog obrazovanja, ali i služenja dobrovoljnog vojnog roka. Naravno, sve je to obezbijeđeno uz dokaz da crnogorski građani se izjasnili na popisu kao Srbi koji priča srpskim jezikom. Na ovoj slici u prezentaciji možete da vidite predstavnike crnogorskih studenata u Srbiji sa ministrima u vladi Srbije i
spornim glavnim odgovornim urednikom propagandnog kanala 4S Gojkom Raičevićem, na kojim su upravo razgovarali da crnogorskim studentima za besplatno studiranje u Beogradu neće više biti dovoljno samo iskaz da se izjasne, da se osjećaju kao Srbi, već će biti potrebna dokazna kopija popisnice, to jest dokaz kako su se izjasnili na popisu održanom u decembru 2023. godine. Također, primjetno i kontinuirano miješanje krajnje desničarskih grupa i organizacija iz Srbije tokom popisne kampanje. Tu smo imali učestvovanje Boška Obradovića iz Dveri, Miše Vacića iz Srpske desnice, Milice Stamenkovski iz organizacije Zavetnici i Gorana Davidovića Firer. Mediji su imali značajnu ulogu tokom popisne kampanje u prethodnom periodu. Mi smo imali kontinuirano širenje dezinformacija i nacionalističke propagande koja je dolazila direktno iz Srbije, ali i iz pojedinih medija iz Crne Gore. In4S je čak imao sopstvenu kampanju pod nazivom Ponosni na svoje srpsko, a koja se u suštini zasnivala na istorijskom revizionizmu i negiranju crnogorskog identiteta. Tabloidi iz Srbije su konstantno izvještavali o popisu, a interesantno je da su se i ruski regionalni mediji, Sputnik Srbija i Russia i RT Balkan, posebno aktivirali plasirajući narative da je Crna Gora treba da se vrati tradicionalnim vrijednostima, a u tom kontekstu se naravno Rusija predstavljala kao zaštitnik tih tradicionalnih vrijednosti, dok su se zapadne zemlje, Evropska unija, NATO i Sjedinjene Američke Države predstavljale kao neko ko narušava te tradicionalne vrijednosti. I Srpska pravoslavna crkva je imala svoju ulogu tokom popisa i ako smo mogli da čujemo od jednog istaknutog predstavnika te organizacije koji je tvrdio da Srpska pravoslavna crkva nije učestvovala u popisnoj kampanji, međutim to nije istina. Patrijarh Porfirije je uoči popisa došao u Podgoricu i tokom službe u hramu Hristovog Vaskrsenja pozvao građane Crne Gore da se izjasne kao Srbi koji pričaju srpskim jezikom. Aktivni su bili i drugi lideri, odnosno najviši predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U zaključku mi smo jasno konstatovali da Rusija koristi Srbiju kao bazu svojih aktivnosti u regionu. Nažalost, izražena polarizacija u Crnoj Gori koju Rusija i Srbija koriste postala izvor borbe za geopolitičko opredeljenje naše zemlje. Nedavno smo imali priliku da čujemo i ambasadora Ruske federacije u Crnoj Gori, gospodina Maslenikova, koji je kazao da proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana direktno stavlja te zemlje u konfrontaciju sa Rusijom. To je još jedan pokazatelj da će se maligni uticaj Rusije, a samim tim i Srbije, u narednom periodu povećati i da će biti još više izražen. Ono što je ova studija pokazala nedvosmisleno jeste snagu i širinu djelovanja Beograda i njihovih proksija u Crnoj Gori. A ono što smo također zaključili jeste nedostatak adekvatne reakcije institucija kao i političke volje za suprotstavljanje sa svim malignim uticajima u našoj zemlji. Mislim da sam bio prilično brz i da ćete ostaviti dovoljno vremena i za sva vaša pitanja i za komentare